Kakanhun Menteri kala manjur ya Padan Menteri Matsya Kisan Samriddhi Sayojana kabalong ka skim kabaha bapa Padan Menteri Matsya Sampada nakabanta kinogri dokha. Kaying kala manjur ka Water Prevention and Control of Pollution Amendment Bill aja at pusaw panakalyang kalok Sabha kan sa manjur mandasing. Menteri Katanat Bari Dr. S. Jaishankar menajingkan hakajing pli yaka 7 Indian Ocean Conference hapet Australia mentarsingi. Kajing nyobot nakabenta ka election Pakistan kala sedang nadu nen kasingi. Hado menta election commission jang Pakistan kalapan banaya lain South League jaka na ki arspa andrupun reu. Haka cricket ke India kanya kandu persyai ke Australia haka final jong ka Under 19 World Cup kabanlong haka singi ublay ha Willowmore Park kabaha Benoni South Africa.